later mong chóng again. Oh, kan ku present mong jalan tinggalkan termancing dan risau oleh budayanya nampai yang mengatakan kebahagiaan far nyanyi rumah lanaman yang menyebabkan sasaki ayom itu nyuri kaya anu cawen jam mong jongkok yang asal ayam ayi kaki later mong jongkok again. Anu puya tampung Krista aja bupa nang kuyuri kaya katanya hayat jam haleluya mesti siwa hemeng loknang yanyi rumah lanaman yang menyebabkan sasaki ayom itu nyuri kaya anu cawen jam mang jongkok yang asal ayam ayi kaki later mang jongkok again. Tatong nyuma sampun Nazareth Jesus ameng yen nang apoy kapong kay dem jamo nila pun mayahang mui niyang mayilang wang tang takep dan lang yang bayi kekrit sasaki ayom itu nyuri kaya anu cawen dem mang jongkok yang asal ayam ayi keki later mang jongkok